Observer. Engelsk har der omvendt ordstilling, hvis sætningen indledes med følgende adverbier, som indskrænker eller benægter sætningen. Hardly, never, not only, osv. Her kommer et eksempel. Rarely have I seen anything like it. Hardly had they been married when they had their first quarrel. No sooner had they started on the expedition than a snowstorm stopped them. Bemærk, do-omskrivning undtagen vil hjælpe verber. Never did I see the like. Never have I seen such a car. Problemet med disse adverbier undgås, hvis du flytter adverbet ind i sætningen. Det er normalt også bedre engelsk. Sjældent har jeg hørt sådan noget vrøvl. I have seldom heard such nonsense. Her har vi et eksempel. Næppe havde han sagt det, før han blev skudt. I den første sætning, hardly he would have said it before he was shot, er der fejl, fordi at der er blevet brugt ligefrem ordstilling på en indskrænkende sætning. Nummer 2 har vi rettet det og har skrevet hardly would he have said it before he was shot, hvilket er bedre, fordi at der har vi lavet omvendt ordstilling, fordi at det starter med indskrænkende. Tredje, hvis I vil have 12, så kan man skrive he would hardly have said it before he was shot, fordi at vi bruger hardly ind i sætningen,